nya jocho fenye we dada Maria deva no pando to come po chala efile afi mba sebele jojo le pando to efi o ba kudo afi ojo ejifo nya tefe ya ewu mi ne sun and the moon eclipse mi vai dada Maria fa vile fili fa vile fi wo ta le gbogbolo be adachi gele nya dada Maria pe nkume le fi numeme ya pe nkume sikebe fa via mo pona physical that night ewu mi ne the eclipse of the sun the sun le fi mi wa fota mi ne ma do po le fi mi de ale o le gbo afota ya menyande kechu ma do ya de ke menyabe en agbola mi no ne mi o mo fo ne de Maria wa fota okay okay grotto ma inji mi je grotto fie da Maria le can you see? Yeah. Coffee Sage. Yeah, Coffee Sage. Eva Grotto. Yeah. Our senior producer. Aquarium News and Tour. Amaya. Yeah. Senior media engineer. Grotto ahin. If you na be grotto. Grotto ya mo so na gbede blima mo so na no be grotto amo me vona le moji o na mi va nya poncho no me akatan le fi na mi nya ko nchocho na de sia ne ske mi le popo le fi ya nya ko nchocho de sia ne una mi vo vo me le o nya Akpini News and Tour elo nya o Akpini News and Tour ta be grotto de asole le me eto onye wale ata divi ape divi me la divio me vana krako ha de temi akata on akemi leji agbe no hwe was no ma to be ma do fu gbe vie no problem was not a good time. Okay. It's not is it anta o po ebe ne yo me ko Kristo subo ko va do amola. Okay. Nyazu amewuduwe. Okay. Ta ya o ba di me voilà afi George ati chogamwazo 14 places. Okay. Ele me do po le grotto a me afi ne wa ba me dada Maria ganto. Okay. Dada Maria ki o me gba. Okay. O dade fie anyi grotto gba me vi apon mi le rosere le nwa mi jibe na akpolo mi to tefe ya o zona ati to gamwa o katan le that 14 nya fo nto awo me the voter region ya we sponsor enu awo wo de fie ekele lolobi to we sponsor ekimi na siswe enyiri ate mi cholo gbo soko de to we sponsor ha me we ya we wo ona worki mi ji okay wan si o nwere de gbo very good lolobi ha me ya ewe okay mi ya pa ewori mia yi mia dada Maria sinya kata mi nya cho divi me mi no school me o be dada Maria eji Yesu o egbe mi va yan wa po ale dada Maria la kole afi o ba webe onye agbeno hwe pando agbeno hwe onye over leader do be mi ano grotto mi ano asanju akono efe nkan ti ko ta egbe mi ho grotto ahin efi oyo na be grotto ya mo so na gbede blima mo so na no be grotto amo me vona le moji o
Tami va, mia poncho, nous me met à katan les filles nami. Mia koncho chocho na de sianes que mi le popo les filles. Mia koncho chocho de siane unami. Vovó melio. Nya Akpini News and Tour hello. Mia o Akpini News and Tour. Mia o le nouveau. Mia bo mi le nu egbe akotri. Tamia o konku dere mia do to. Mia po ale nya ko le igbera. Aji menye enya zo le viji mi o mi anto mi le to apo no be gro to a gbede ma ro yen divia o be divio me de na ela be asolition asolile me to si on lia asolile me ata nya ayide Dada Maria la gbogban Eru apaga yin Fia do tui abe worship center. Prayer center. Bedorape defi. Doji Go to quoi le fi. go to quoi le fi. Go to quoi le fi. Oh, mi apoya cheda. Bo mi Dada Maria. Ele toji menye nu vi o nyon le o. Nu ya mi ko la gbele me Dada Maria ame ya Jesu egbe mi va na pora bele ale la be me se ba mo va dona gbera le fi wana prayers go anam wan komire allo nyan ko yin Ernest Abofra. Okay. Ernest Abofra. Nyato sigbo mi ahogbele pe nko ma mi se jo agbe no ho ata be grow to de asolele me eto onye wale ata di mi ape divi me la divio me va na kra ko ha de temi akata on akemi leji azuele bon wa daddy Papa reku mi azuele to step ejiwa. Oh, il est ma de fille nami. Oh, izu to meje mi te deun. Le mi po la be nu ya yi na viral. Na po nu ya tututa. Nya no view nya no nya mama o. Ne keke de owo oyi na groto. Ah. Yes. Eto nto aji. Olimia dadaro. Groto ya mele izio ngado fia okay benya vi o nto apera ko gban Rose mele si Dada Maria Ameriku ame kanya me ya who I call it if me ya ba le gbedora bia to Dada Maria go. Okay Elizabeth va le gbedora John the Baptist. okay tame ya ji John the Baptist John the Baptist. Yeah okay John the Baptist ofukpo. I cho ofu. Okay. Afi Maria ni ho gboko kwa. Wo gbedo na mi. Ya ova Elizabeth di. Okay. Ova gbo vo eta Roma to odwa edogbe na Maria. Oyo fuku amenu fenu apeto le papo mi she's one of them. Okay. Mi ato. Papa. Meriku meje ma bia nya de ka de mi ape Dada Maria pele nu ya o ko dara fia ma bia nu de ka de chun alo va jo ewo afi onyebe nya pe agbeno ho panda agbeno ho ko onyebe wa adugro to ali Dada Maria dada yin alo va jo alo cover yi nyonu se nyonu go me se me nyebe agbe no ho was no
No problem. It's not a good time. It's Okay. not easy time. Ne yo me ko Kristo. Subo ko va do amola. Okay. Nyazu amewuduwe. Okay. Ta ya ba di Gogo to les filles ne vendent autant métier. Adida. Adida. Okay. Tava susu akwenye bela change the environment to make sure that Christianity of this town la become more and prevail. Yeah. Okay. Akpena abalezi o koen chocho kikonami. Même bien chocho nu ya leke ojueta onye mele na do college white mele na do po be onye white manuka onye ndo onu de Candle ya au signal les filles. Candle. Okay. Candle aussi les filles. Et wa to asi candle a ho a yi wo gbegbe dorape. Okay. No ho ya ira voy ne wo candle mechi vo wa to ba di aju akojo tafia be gbedodo na ta wo nyebe ovana vasina candle da refi aya ba bia gbedodo ra kemi nenye bo wo vola ne candle ne mechi ola wa to va ba chi akweju ya me de ko ma to da sile on da yin wa o ne o lombe ya da sile nko da de pe fan gake o woji hose ya nabe gbedura ki no qualify. Okay. Wa de candle to le fi ko du no o do wo gbedodora win je o kasi do wo gbeda egba e qualify. Okay. Ya omo wana gbedodora le fi wa e fi mi e ko no be over go to zandu fe e fi ya o wa so e fi ko enye groto to e fi enye groto ahin. Okay. Sebe Dada Maria mi ta o ko wa fi enye be e ba no fi pon adebe ya. Obe enya jocho fenye we Dada Maria de va no pandu to come pon chala e file afi mba sebe le jojo le pandu because e fi o ba kudo afi ojo ejifo nya te fe ya anye mesi po okay akpe history onye mi chemvasi e atame lo bia la be mi se we Dada Maria va no pando eye ojojo wi la ejifo afi o ba kudo e ata susu ma va ya o dide fi bo nya kemi nye mesi ya po mi ato mereku mecho ya do nu lo mereku mesebe won le gbedodora bia choma ogbola amu pona na do pona le ya me sike evana edivana bia sebe de alo le gbo unu kalawe ye ji enu ako enyebe enya me ko ndeji se le nya gbemebe no wo ji hose e ya lade o ta ji hose ki amekira ko cho enya panduri koko va du kleme e ya lade o e wi mi ne sun and the moon eclipse mi vai Dada Maria fa vile fili e fa vile fi wo ta le gbogbolo be adachi gele nya Dada Maria pe nkume le fi me ya pe nkume sike be fa via mo pona physical that night e we mean the eclipse of the sun the sun and the moon no gogola e fa vi kike mature ya wo nku jiende won ku white abele mi le po fifi nku white ele si mi le po fifi ani nyebe nu ma jova ya la open nku ko change zu red da chile yojo lo nku me ya ko ya chekunya do chon se be like nka jo afi adachi ma ele fada ogbo fada oko la to an gbo fun na yo oko la to de yan okay ne mi o che mi ba ko ntocho re cho fada ogbo na jesi ya nya se ogbo na mi ole
Afuata mine na de kpɔ le fi mi. Wa fɔta mine na do kpɔ le fi mi de. Ale wo le gbɔ. Afɔta ya me nya de ke tso ŋu. Me nya de ke tso ŋu. Me ma do ya de ke me nya be nga gblɔ la mi nyo ne mi. O me fo ne de Maria wa afɔta o. Okay. Miato weleji. Mia bia un koko aseme. Abelo le gbo na mi. Miato. Papa. Enya ya mi leji, weleji. Fifia mia wa kpolo mi de Nova Grotto la. Fia wa wona subo le wa kpolo mi fuma. Ya agede fuma. Akpo aleke fuma kole. Yo. Me kale nu me ro po le jiefu. Me nu me ro po le jiefu ale o le gbo. Mi jibe mi tere on vi da fini mi va yire. Oh, de fe ya cho le fi. Ya cho le subo fa fia va yi. Wa zo mo zo la. 14 places. 14 places. Okay. Atito gafe mo zozo. Atito gafe mo zozo. Okay. No Nova Grotto. Nova Grotto ko zo ala. Yo those. Ta fiabe atito ga mo zozo amagbolo ni le la wa chole efia enyo fe gbedodo ra fe Nova Grotto enyo fo solime o wa solime le ya ta Nova fi o solime voilà a fi George atito ga mo zozo 14 places okay fia te fe mi ato nu pola we akpini new center mi no vele mi adome mi va egbe be mi aba asoro nu vide kude Grotto mi ame ke o le du ko mi nya Africa ya na be Grotto a alo me po Grotto po a egbe mi le po ya ko e ma po mi le ta me kareji be ama ya o me va fi po la mi asoro nu vide le nya ya me ya ko dare ya mele mi agbo okay ya to mele nu me do po le Grotto a me afi ne wa ba me Dada Maria ganto okay Dada Maria ki o me gba okay o dade fie enye Grotto gba enye Grotto gba nu me vi apon mi le Rosere le nwa enye Dada Maria gbanto ya o me de fi me de ku wa ton don ku ye kalaji like ye kaji ni ma to don ku yo ya de a okay 19 okay owo pere dare fuma won dare ji be bela that was the time that was the year 1957 that was the year la ya me Dada Maria gbanto si mi le po yin sweater le fuma la ya o me dade fi okay ta fada o pe no pe fada o fi o toro na po preach na ya okay ya ota fada o pe ota ya okay ya wa tan ko nde nam cho po we si pie fe do le fi mi le ka ono na fuma ne bi Bishop Vine fada o na o megbe okay bi Bishop na ngolifita efi nye fada o fo no ta ne bi Bishop ovala ya ni fo na ha me void afi fada o pe de mama nka nudu kokwe ijo pete o pe de un le fi okay ya mereku o ka don ade me ma cho yan de le pe nya me
Nudu kokwe ho wire amesi ame o ejene a. Ah o menu ma mesi ame hwa nudu. La be ma me vie va fio. Me amesi ame hwa nudu kokwe. Amele guri susukata. Nudu kokwe ho. Le Roma to fo ji kose nui. Fiabe von la me hwa. Ata o Roma to na communion. Okay. Ata o de en soson afi kwa communion. Okay. Ta ne o pobe imeje na communion ko o ba ho nu ko. Okay. Miato. Papa. Mereku meje ma bia babia deka. Mereku de growth avava pobe menye nyape surrounding le filo ko evana growth mi pona bass gidi bass gbogbo vana leko ko like leko ko je ezi invitation do invite obono valo alo yo cho ofe na de like oseme na wa be mi ko mi tore dada Maria gbo wa be me de yan na obedi woji hose eyala de oji hose la de enye hin for klante de wunye me de klante be ma jao ya o yo ndebe yan do melelo ya o yo ndebe akpo me jao me klante me la woji hose mi ta yo cho woji hose ta organize be Aba da Maria wo afote. Okay. Aba bia pe don to gbo ni ko na vie Yesu Kristo. Na yo fo Yesu ki subo yo le. Ni hona yo. Okay. Okay. Ta ocho le fi avo. Mi sebe o ba zo aticho gamo. Enye bo va growth ovo. No va ko gbe do ra vo le fi la. O zo na inade ozo na mereku ozo na ozo ati to gamo ta mereku mi jibe na akpolo mi to tefe ya ozo na ati to gamo a okatan le that 14 stages on the tita igbelo ta mi jibe na akpolo mi okay Ijibe mi ano view ya kata dukwo kata n'anya be groto penu ona o akparo ya mi je mi de fi aduko na to se me ya me na me da la be mi ano viko me la fo me chida fo me no afo do church they are also a Catholic members ka ke gede o me nya be groto la afia olo chela omenya nu ka o openu open azole ozo na omenya na de kekude nwo o se me na mda ta mi jibe mi zo azole ma de mi ko fianu duko ni ono via okata emenya na de kekude nga ke wala kwa seku be yo to yo mama o yo no bu yo bruto Okay. Okay. Hello viewers. Mi vado Station of the Cross. Esi ni Yesu o kuku sigbo ko je gomeji afi ova yijila te pe gbanto ai ke mi vado efi o ko Yesu ko da si benu ba wu eke fiabe o jo drop on ile majeji alo me drop on ile o jojo nyenyeji o ya ko da si bo okay mi pere yi mi ba wu ni mi po no mi tatara mi apo be wonu drola gan mi ba be Pilato la ya Pilato efi wala ti kolo le o yan mi be eyan kere nchu ki pola mo won vonde ko ya kola sile be ya si mele oku yan reke mo leke ko ba we no ba we me mele mu efi kola sile mele hin ta si kolo che ma mi ato Yesu Kristo eke pele gbatagbara o eli okay o do me to re ka
ya emi. Okay. Yeah. Okay. Ta mi akpo enyo re mi ale nkure mu. Ta po be la Pilato me kpo nunyanga de kecho Yesu won. Atabe mi kwa yi yimele epe nyamo. Ikula sile epe nyame. Okay. Ta mi achole fi ayide next station. Aticho gape azonli. Azomile. Ta mi atro ayide second station. Ochole Pilato gwala. Fumo ka anye akpa vele akpole la yina. Yina fuma. Ta mi ami do toko mi ase. Enyao. Okay. Le fait gbanto ayo me la mi akpo be ni o dro von lo mi ato Yesu Kristo ra. E ko ede me. To gbo be un sen le si ki e ko ede me e ko ble me pété ko puro ke jibo me l'enfant me kenu o ko be o drop on because o nka o do da si alo e ya ta ova lo bi aba kure nya o nouveau tatara e ki o drop on de majo edichara me kenu alo me vle se sen ya de ke be enye tonye me tonye jo enye Yesu vila menyo atan wa nka me won mi kure ko silence is power ya e ko ede me sibe e fi enye akpa evelia mozozo evelia Yesu e ko ovabe ni ba ko achicho gara o ko achicho ga ko vene le kele nu la na bete mi ko be me ke un sen ya de ke chele fi o e ko ede me de do kweji ya ko ya nto o wunu ya kwe pokwe nki o ko ya wu fe anya chichoga enya chichoga la me pele pele o si o e ko ede me ya kwe ya nto o wunu ko yi ple to gbo be epie ga ke do un sen ro ke e kile le mia Kristo to fia be e je mi ko yan ko se o de me ni mi wo choko ni puki o pe krachela mi doji mi sen kume soja la o wara soja la nkume sin soja la yonkume kaka e mi ko mi apo veve se o de me ni mi wo do chon ko mawo la on ka la de mi to me allo nkian e ki wenye allo ya be ahwa ticho Judas ne ba tu Yesu Kristo le aticho garagbo e po la mi ameko wenye e dume vio mi claim ebe yenye Yesu Kristo vila mi claim o dume to de ka mi e ma la tie da si ye le win tie da si tono Yesu fo e ma yo mia de zoira pa eton ya mozozo eton ya aticho ga mozozo pa eton ya okay apa wi ne ke o le zan fi mi je gomi evelia ko yin mi ton le agbo iton lia pa iton lia okay ta mi so le un gere o e ki apa eton le mi apa sigbo koko achicho galada sigbo ko dohun sen do ki yin le pada le o mozozo a me gbe donc o na be gbere me mi akle Yesu re zozo because la e to ki o le ale fi mi la me nya vi o yo e file la enye mozozo eton la ticho ga mozozo eton la fi Yesu Kristo choko e jan izigba nto akle ticho ga la e jan izigba nto akle ticho ga la mi anta mi apo le no me tatala alo no me la me e ko aticho ga la e jan anta mi po o va le pepere un be ni kacho ni cho ni odo ani kono ani ya nye akpaki which is ekelele nu soja le command na lo command icho soja be hey we nye this is telling us that we are strengthening ourselves mi don se mi adoko mi afonu na because apa ejan lo atonko fun ayin abe enyenye ma ovila ake don se ndo kele aticho ga chocho me problem ma nya be pe kukieva hoho tajiri akwe
Yesu me si le wa ti to kan ta no nya me gbeto le si le problème bola la di deji e la bible agberebe amesi ke si le funu la o fu o ji ereji yes e paro hun ya Yesu wa na mi be e gombe e ko ati chogala o fu le ji ga ke to fu ko pe me ko doze ka me si le onu po o ka ba tu ile ta no ho e ji se la nya o ta baba kuro thank you e ya hin po mi le pepe akatan ya me yo moto by now ya maybe me strong yo mi kwera okay ya pa enilia pa enilia Yesu be va kure mi ape nous vont ta gake na me gbeto mi ka le nous vont oko ye ka gbe mi ajujo mi na mi pa nous vont mi wo do mi nwi azo le zo kwa je me fufi pe mi no ba di be mi na vi o oye onya he Yesu le ya te fe me onya kpro Yesu le fu pe me e la be na azo ni zo te kwa che la me nya vi o aje okay ni va do Mary e ki e fi nya apa ni la e Yesu Kristo dogo noa enoa obe ele nuka to gbo be enye veve sese ne enoa pele veve sese alo na Yesu krache gakere lon le ojime na noa e ko ele veve se gake e ko lon e de lon fi anoa se ke wo ebe enoa ojika gbareji meton ka po nko mo e ka ko alogbonu na noa to gbo be le fu pe gake ya noa enoa ojika gbareji be awo evinye lon vinye de ka pe ya hi wona mo lele a ele vida da on lo fi a viri ya vi o Mary to nu me Mary nya to nu me Mary to nu me la aw wale wo viera age here ya ma no me a madan ko mi agbo atanya ya ta ba yo mi apa make any to delay allo anya ma care se mi ba fa ti to ga apa enilia apa aton le ade mi do fun mi apa mi ba kwera apa aton ya e mole me Católico makude metegbe oh Yesu na mazode eji komile ya pe new center to va pa ton le va do apa ton le e fi Simon Yesu ati derivate Yesu ya gbadagbara na gbogbo na Simon bo in va pere Yesu ni ko ati chogala Simon ya Simon of Cyrene or something like that yeah that's Cyrene Simon of Cyrene we ni ba pere Africa choi we ni ba ko cross ni pere Yesu ni ko ati chogala yes Africa cho ta ameya pere Yesu cho ati chogala ne ameya ameki Simon obe ni ba pere gbadagbara ya ke amiemi Simon ya Yesu gbadagbara gbogboro na bere ni ba pere Yesu ni ko ati chogala. This is the reflection. Ele gbogboro na be o mi a Kristo tore mi pere mi anu ni o le mi apo no ni opo kokime mi anu we mi anu vire kokime mi pere o menye maybe gbadagba ki cry maybe e tro jime la lo me le show be la tro jime e o ton pa Yesu fu pepe po no ba pere o e ya de cry ma o Yesu ya pon bra ni ne
Albe ka chwa. Mekacho. Aton atrojime. Ela be doje si be no. Nyato ele fukpe de miata. Yata ubabe Simon. Simon. Yo, mi di. Waho agba na chona. Di bo tare. Nyato nyandela. Ni akpa adelia. Azo akpa wiye ne ya omado. Mi o aton. Ni So aton adelia ji. Ya zon les yo. Simon, where are you? Come and help your Mau Opedela. Okay. Yo. Akpa ton le ake. Akpa ton le efi Veronica. Akpa Adelia very good. Efi Veronica wa tutu nkume na Yesu le. Ya Yesu o nkume dede nkieme alo afo a ko ba tutu nkume na re. Efi o nkume dede afo ame. Veronica njo etungbe nyonu je tugbe fanke. Afo ame tutu nkume ne. Very good. Kamia aide akpa Andrelia. Okay. Cola. Ah, okay. Can I call you back? No, me kumayo me gbesa, me kumayo. Okay. Taya mire. Ni akpa inyilia Adelia ji. 7. Ame ya omeba grotoa. Ale ole fie ya. Eya pazo ni ko jimile. Okay. Nyakpo ale Yesu kokpefu. Bakude miata. Oh yeah, very good. Bakude miata. Shout out. Hodi de nami. Yahweh save very Yesu onu. Bakude nya pe nu vonta, Yesu bakude nya pe nu vonta. Onye Mary. Okonlo onye tamimi o tere Mary on. Yahweh save very onu. Yo. Okay. Yo. Efi Yesu janyizi eveli aleke. Kule pachicho gara. Akpa Andrelia. Janyizi eveli ya. Yani efi. Togba be miakonu memi echi spiritual oba fuyipo te fero ngele unga ke mi ahona mi sigwe mi aja gba trasile ehun Finye che soja ele atamuda si ele seja si ngega ke ele atamuda si Yesu janyizi evelia aticho gara kokome Yesu ya o gabo awunchugan cho akono a ododa si Emi amegbe tota. Akwe ya o ka fo medobe awo ni makwe o medobe awo ni mele kogbo ekwe jin jagbaji nwe kodo tepe ya emi yani akpa Andrelia entendo bere ati tefere ka si jolo o melo tani jujo nyero de tepo gombe no ka jujo se na ka no nyera ton ka kwa nyere tara Yesu agbagba jeje Emi amegbe tota. Ipo ale si ole ora. Mira akpa asekelia. De me le fuma fi ole Yesu wole la. To me de ma khona suja ya wola.
Subola Melio. O Subola Oli. Le fuma le ma to mena. Gbere ya miao Jimmy cho gbere miao mi chi le gbere ma me khoto mena la o to mena di pala. I'm telling you. Gbere ma o no khoto mena la. Onya nka Peter over Yesu le pa. Echo yi ko patona. Ajudala de ka. Yes. Yesu gboko de te fen. Yesu gboko te. Yo, apa enyilia efi Yesu no jide ponya na enmoko Jerusalem nyonwe anya akpa kele akpa enyilia eno jide po na Jerusalem nyonwe jide po no na wa the way of the cross. That is what you see. Okay. Jesus is what? Jesus admonished. Very good. Admonishes the women of Jerusalem. Very good. He gave them comfort. He was comforting them. Be atro avadeo. Travado. We ka fana mo, ifana mi adoku. Ifana mi adoku. Ebe angba mumu. Ole jojore angba mumu. Jini. Leke wa jore Fuauji. That one was about what will befall Jerusalem after his death. It was a prophecy. Jerusalem nyonu la miawe pilo. Miawe pi. Ayo. Tamia adeso ayi ngogbe. Ayi akpa ewolia. Akpo aleke okoyi. Akpa asiekelea. Enyilia ya mi le fifia. Akpa asiekelea akpa daba ale okoyi. Ya adeso. Kola eno yo. Nice. Oh, Yesu. Basi ekelia ya la. De teun. Chani unya kupule tarane. Oh. Badak bala to dan événement. Fo. Ala vena gamele yi. Yesu. Mo ani chani bevie. Yamenye Simon e pe wa. Alors Simon ba da sila. Donc o pere won ko nu akozo vire ko ya gboko nu nero. Akpa asiekele ya. If you ka jan ize ton ya. O kwa chichoga ka jan ize ton ya. Ya yen ki yara apobe nyanta che mi pobe de te unwere. Kwa chichoga nu ze pen ki jan ize gbanto a jan ize fere ya. Menye nyavio. Ka gbo jan ize ton ya. Ele Yesu pe fure mi ata eke. Musatela o le fimie o le un soja o le un obeni choni horun boya nkumeda ma otomene anto anya be yes. Miao bede de me ojuelo ne Yesu amede. Miao enya de kokko ni mi po no mi tatara ki mi wo mi le agbando agbenofe groto. Yes. Ya mi le nu tata klewe soli hao kiwele miapo nto awo me le vota regini ya we sponsor enu awo de fie ekele lolobi to we sponsor ekimi na siswe enyiri ate mi cholo gbo soko de to we sponsor ha me we ya we wo ona worki. Mi bajeje mi ji okay wan si o nwere de gbo very good lolobi ha me ya ewe okay mi ya pa eworia yeah. Very, very dangerous. Take care.
On va. Là, ça va faire un auto. Oh Lord. Ah. Okay. Ibado mozo ewolia. Ji. Anta mi le po. Wa ko aticho gara ko fún ayin ó dáwọ́lé un. Fe ko aticho gara ba fún ayin. Ó dáwọ́lé un. Be no ojo ko no clean. Be aticho gara ji. Efe o ba do to aji. O to arudo ko do pe. O ba do to aji o be no ó dáwọ́lé un no va ole un ni. No nuka no clean. Ọ̀pọ̀ bẹ ole echi oda si de fi o tra rudo ko te oko de un le ya nu o pe de un O do ti o do ka kuku han ni. o do unja kuku ne Ewu yen ko. Onta kwera ko ado ewin kuku na mi apanda me ewin kuku. Oko ewin ko kuku do na olo tato oko aticho ga ole ko fu ole ya o na mi ade la ta ole wa yi to me yi. Ya kele ti wa ton da se le mo because onye be o do da se onye wa we. Ya o yo wo na mi afe de la Yesu. Oh. Okay, mi wo eso vide. Mi do un se mi adoko e. Kana mo ba go to. Azonye ya. Me aviolo. Ata agbo na bo divi me va na. O la be na me te gba soso gbo. Okay, mi va do. Akpa ore kelia. Mi anta mi po nu kereji me de ma ton ka do. Me ka po nu tu won je mi anta mi akpa nu kereji. Nail box ki o cover. Ya hi box ki me nail ono e. Ya ki no fi. Ne re de hi. E jo ri fi ono choko no po. Me nail view. Where mi ato e. Peje parish to we yo Tyron. Meva agbeno ho e. Gbadagbala le megbe mi clean mi fui mi clean ole ni le dare wa bo pẹ̀lú afọjigbe awe akwe clean wa ta titre ya hemiva onye fufu vi ofo Yesu gba mi pa le si ole Yesu wada pa le si Gbadagba ole Yesu wada le gblawe de me le fuma e me kareji be no ya kata la iji o ma to me de kuku na wala Eki onye Yesu o me o kra chere o gbo kan we do po ta va ngba me e do kren wa cross vovo obo ma ton kren o so pe obo nu no la ta obo polo la ta do kren vovo to de o bete je ra mi jojo me o ya bete no fi mi by that time bete no kan o e ko yin mi apa Over do nothing gbe ni ko ra. Eko yin ni apa Gbadagba ya o Gbadagba ya o eko yin ni papolo Rose Gbadagba ya ko yin papolo mi apa yo ko to me na Gbadagba ya atrota me eno trota to angba amenu we no fi mi epo o ko hen ko pa mo po to se sugbo ko eto akako chana ma we meji mi o fo ava yin ava ko je no o se goma ta o ya o mi ton gbande ke o gbele fi mi o Onu wa me gan be me ka wo lo aton we. Ode. Okay. Yo. Ya ko se fi aro mi ayi fi yan ejifo.
Oh. Okay. Yo. Jesus have mercy on us. Afi a okle Yesu de atichoga launle. Ya mi vado. Ya nto mi le po. No je kulo de pe afọ. Okle Yesu de atinle. Ya. Mama ofu voa. Ma gbadagba ma o tunu kule voa. Kle de atichoga launwa. Efi ya okle le ya. Tamia ajole akpaya. I feel yes, brother. Father, why have you forsaken me? And he gave up to go. So says the scripture. Adama, so sad. But it was a good cause. Tamia The salvation of mankind. Nya ji. Azonle amileji. Nya awunu. Nya kaka va sede fuma odido, fuma jo yi pole. Nya apa ma pete. Pa me oya. Konku dada yin. Ya kwale si enu yida. Okay. Mi kawamba uno. Yeah. Okay. Jesus died on the cross. Now let's see what happens. That I think that's the 12th one. Now we are moving to the 13th one where he was brought down from the cross and buried. Okay, so when Jesus died, we got to know that when Jesus died, minyabe lengongolame mi sebe nka ketis ko ma kokwe pekli ame vio domi o doko o ma bo ketis o franda fie echa ame o ame kokwe o yere ekponota lo ataroaji gake eki Yesu vakula o demona mi apete mi de fi mi ekpozo vovon la e nu va didi e agbema vosu mi apete si awo me ka atwa okay e fi mi vado enye akpa bi eton ya e fi ode ne nu gwa mi le toaji e fi po ode Yesu le achicho gala unle po obuno jeredo no ko ti makukwa ko ba ochoko ko ba di ko ba jerado ya enye akpaki Tamia chole akpaya akpo ayide akpa ma o ba jira Yesu do. Yakata mi le po afi ya o jira o de Yesu la tichoga la unle ya. Efile ya o le susu de be o. You are actually fi ava jira do de tefe nui. Tamia chole fi ayide afi si o jira Yesu do. Le amekukupe dife. Tamia yi aba akpo akpa macheda. That's all Niji. Okay, now where he was prepared to go and lay on state. Wabakwede yodoame. Apete mi po oba jere oba ho ame kukwa. Oba jere do pete kukwa evadi. Ya nye akpa bi eton ya. Yes.
Okay. Neji. Fiawa. Milengo. We na de akpa ma ojera yesudo. Ta ma he odila ticho galang. Benova ajere do tepe nyila. Epe mozon mile. Tamina. Ya mi do tomi. Mi alen kude mi afe nu fofo. Mi afa zolion. Komi ase nyasi anyame. Kokwe. Yo. Akpini New Center. Akpini New Center. Towe ya. Yo le lolonsia de fiami. Wako. Nu kolamenya. Kle nukudoji nu. Kle nukpo nu kogede mi adome. Ela vena mi amero. Ya fe divime do komise bo amo igruto. Igruto. Yenya. Eke no Yesu o yodo anu. Yenya. We are you all over the cook. Yenya ale kovayo. Many are you ga ke ready. Okay. You ado akpawe ni re asikenye siswefe. Akpawe na enye Yesu kuku okele cho tami ojire baro fimi wa di Ojire fimi ojire do jira Yesu fimi cho fimi ojire cho kele fimi oku da ti cho gaun ya nye Yesu o nki po kaba fo tare aha akpawe na ile ai ya nye fipo ova o di la ti cho gaun la mi le yanu mi sebe amade ba hefe ya oda sele un na fi ko oda sele Yesu unti la un na ile mo no va jere ro. Okay, untu ala ya nye male itagbona Yesu Kristo ta over le miaponu anu yodo pe mo anu eke kofiawe Yodo pe mo anu very good. Aha, yeah. Yodo pe eke menye ya nye kimira le miaponu no metata nde kodo nde tepe AI mi aha ta ame ya ojira unti na lado alors o kweda it's a tomb. It's a tomb. O tunu ehi ya mi ame ko ejira ya loko o ba ko di o si ami ne pete o ba di afi nkeke to angbe o ka go ba fo Vai jipo. Jifo Amia yi. Awa ko. Okay. Tan kwara mi po nyede ni mi le no pekele jibi ovala enye tepede le pando ntwame pando agbeno hoe ni yo na ebe groto nya Akpini New Center to weke no nya jibi abafiko contact mi ko nya kpolokove no jibe mi va o me of advert mi o imba shoot video na event na iko wa contact mi le ready be mi va mba we na mi nya wo na mi quality video so mi wa no le advert jibe no wo na product do la so jo advertise on na mi le ready be mi va wo advertise na event do la so jo no ba take coverage na ta mi le ready be nya o chot do na mi nya Akpini New Center to weke mi le mi job mi agere mi aji our doors are always open. Our doors are always open. Violo. This is a nice story site in Pando. Just follow the Christians. story. Christo to. Allo menye Christo to. Aka ojibi akpo Yesu ofu pepe sigbo obe Yesu ko pe fure mi ata poku la. Afi ba kure mi ata la.
Baton va agbenoxɔe kpanza agbenoxɔe alo oya gede miadzi ko miakplɔ kɔvɛ. Ok, mi yi mba wu na homo zɔzɔanu. Dziƒo yi ge mele menya fɔzɔ ge mele o. Dziƒo yi ge mele menya fɔzɔ ge mele o. Dziƒo yi ge mele menya fɔzɔ ge mele o. Ok, yo. Ok. Va ɖo wo dziƒo yi wakpadzi. Eke wo di Yesu Kristo vɔ nkeke tɔ agbe kpo wo fɔ kpo yi ɖe dziƒo. Eya nye akpa susue kele le mia katolikotɔ miaƒo xawo ƒo dodowo nu la mi wɔna nu ɖe mi be Ascension Day enye nkeke ɖe Ascension Day mi kɔ ɖo ŋku Yesu Kristo wo fɔfɔ kple wo dziƒo yiyi dzi. Wo dziƒo yiyi dzi. Ya nye eki kpɔ mi le fi mi fifi la. Yo. Eki nyo ova yi yɔdoa me o miatɔ Yesu Kristo ame ka le yɔdoa me lo. Efɔ o tsi yo me. Ova tu ile toa dzi. O tsi na be ile dziƒo yi gbe, ile jojo ge. Gake no va nɔ Jerusalem. No nɔ idzɔ ni idzo ya ɖo nya xɔ ɖa kɔ la na we si nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Do ɖa we efi odzo hafi odzo le wo gbɔ. Nɔnɔme ke mo nɔ kɔdzu yeke. O dziƒo yi wie ya. Ŋutɔ mi le kpɔ fi odzo yina dziƒo le ya. Eyina eƒe wɔla gbɔ. Tano nya me ɖe no me va groto kpɔ la. Nusɔsrɔ̃ ya katã mi wɔ kple nufiafia katã mi le wɔwɔ la. Eyawo ya. Nuŋɔŋlɔ le ŋu. Kpakpɔ axlẽ. Akpɔ leke azɔlia kɔ yi. Hallelujah. Akpɔ ale azɔlia kɔ yi. Enya azɔli vio. Efia nya kpɔ. Efia nya kpɔ. Teƒe nyuie. Akplɔ vio, akplɔ family ya va srɔ̃ nu. Ata no be groto. Ta no be groto la. Menye nya vio. This is why Christianity is a hope. Yes, our Lord was risen. Yes. See. This is a hope. This is the hope. Afia mia kplɔ mi se ya. Yesu o dziƒo yi. Egba mi dze gɔme tso dada Maria dzi. Dze gɔme. Va fia mi no va fi o xɔna gbedodo ɖa le. After that o zɔna titso gamɔ. Fika be to efi o zɔna na mi kplɔ mi tsa to atitso gaƒe mɔzɔzɔ gbãtɔ kaka di va ɖo afia o dzo le o nusrɔ̃la gbɔ yi dziƒo ya. Ta efi mi kplɔ mi kɔ se. Akpini news center yo le mia dome. Miabe xɔ nutsotso vi ya kɔ vɛ na mi. Akpe na mi.